Yes, murakaza neza kuri ya TV show. Uyu munsi rero tugiye kubakorera ibintu bitangaje. Twazanye new content mu mujyi. Ubundi ya TV show nico kinyamakuru ca mbere iwanyu ni wacu na hahandi handuzi cya mbere gitanga ibintu byizewe. Cyo ni kimwe ca kabiri narababwiye ngo ikindi cyo kinyamakuru conyine. Iyi niyo channel utazasangaho amatiko biracitse n'ibindi bisa nkabyo. Iyi ni channel yo kubashimisha, kubungura ubwenge no kubabwira bimwe mwari mwaribagiwe cyangwa bimwe mwirengagiza. Ko kantu karafasha bimwe mwirengagiza. So yes guys, uyu munsi rero tugiye kuganira tudatinze. Nabazaniye top 5 abantu batanu cyangwa se top 5 y'abantu bakoze itandukaniro muri gospel. Bazanye ibintu bitari bisanzwe biriho babishiraho, tubigenderaho, biradufasha. Na nubu bamwe tubigenderaho, abandi bavutse biriho abo barabiza ari bo babizanye, ariko tutitaye ngo babikopeye ahandi cyangwa babikuye ahandi, fa kuba barabizanye hano twe tukabimenya tukabigenderaho tukabifasha. Iyo rero niyo top 5 tugiye kuvuga. N'abahanzi batanu bazanye itandukaniro muri gospel, bazanye umwihariko muri gospel, batuma industry ya gospel izamuka cyane. Abo ni bande rero? Ku mwanya wa gatanu, turahera ku mwanya wa gatanu tuze gusoreza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatanu turasangaho umuhanzi bita James na Daniela. James na Daniela ni abangaba. Roho yangu umebarikiwa, imba roho yangu makazuruba ya maishi n'ubugingo Yes, James na Daniela rero. James na Daniela bazanye ibintu byinshi bitandukanye. Abantu benshi bagenda babavuga mu buryo butandukanye, ngo umugore araririmba cyane, ngo kurusha umugabo, ngo umugabo niwe wandika, ngo kurusha, ngo umugore, ibintu nk'ibyo. Ariko twe tugiye kubabwira ukuri kw'indani, kwa kundi mutigeze mwumva, cyane ko amakuru yacu tuba twaya abavuye ku isoko ya nyayo. TV show ni isoko rimara inyota y'amakuru, ico mukimenye. So anyways, James na Daniela. Uyu nguyu ni umugabo yitwa James, umugore akitwa Daniela. Abangaba ni umugabo n'umugore bavukiye mu gihugu cya Kongo niba ntibeshye neza. Akaba ari umugore n'umugabo. Ni couple nziza cyane. Umugabo ni muremure ari nko muri metero 2 niba ntibeshe. Umugore nawe ni muremure ari nko muri metero 1.60 cyangwa 70 cyangwa 70 naho ngaho sinamupimye ngo ndabimenya. Ariko nuko nguko. So bakaba bafitanye abana tutari buze kuvuga umubare. Hanyuma ni couple yazanye indirimbo nyinshi. Hari nk'iyi ngiyi bita amavuta, hakaba n'iyindi bita amaraso, niba ni nyinshi cyane indirimbo mwagiye mumenya nk'izi. So aba rero itandukaniro bazanye ni irihe. Ubundi mu busanzwe umuziki wacu kuntu wari umeze, wari umuziki aho za Reoboti zaririmbaga ibintu bimeze nka korari. Hari hasanzwe hari za Reoboti, hari hasanzwe hari amakupure make yaririmba, uwo ni Chance na Beni, hakaba n'ayandi. Ariko abangaba bajya kuza bazanye itandukaniro, bazanye style nshyashya imeze nka style ya Hillsong. Abazi Hillsong dore ni ingiyi hano kuri uru ruhande, dore ngiyi yirebe neza. So Hillsong muzizi mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Ni indirimbo bakora zitonze, zirimo umuziki witonze, hatarimo bya bigoma bikubita ngo abantu babyine biruka. Harimo indirimbo zitonze, zirimo imicurangire myinshi cyane, harimo bande harimo full bande ku buryo wumva buri kantu kose. Abangaba rero bakaba barakoranye n'umugabo ubungubu I think abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, umugabo bita
Krizo ni umucuranzi, umusore gutya ni mureba mu ndirimbo za James na Daniela, ni umusore w'inzobe ukiri muto yari kubu n'umugabo. Krizo rero akaba ari we wabafashaga yaba ari ku masteringa, ku recordinga no gukora ibindi bintu byinshi byabo. So uyu rero niwe wagiye ubafasha, niwe bagiye bakorana. James rero yazanye imyandikire idasanzwe itari isanzwe muri no industry yacu, azana imyandikire ye isa nk'iyihari. Iyo myandikire rero yazanye James yahise kwirakwira, abandi bahanzi bacu bahita batangira kuyikora, batangira kuyijyamo, batangira kubikora, ama ministeri ahita byinjiramo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bizanywe na James na Daniela. So James na Daniela rero bari ku mwanya wa 5, ibyo bintu nibo bagiye babizana by'indirimbo zisa nk'izitonze, ama hill song, ibyo bakunda kwita ngo na hill song, indirimbo zisa nk'izitonze, zitonzeho ukuntu ariko zifite message kabisa ifatika, nubwo n'izindi zabaga zifite message ariko zo zari zicurangitse, style yabo yari itandukanye n'izindi style. Abo rero ni ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 bahasanga umugabo bita Bigirimana Elze, n'uyu nguyu. Uyu Bigirimana Elze rero ni umupapa ufite umugore, hanyuma akagira n'abana tutari buze kuvuga umubare. Uyu ni umugabo uherereye mu gihugu cy'Ububirigi. Uyu mugabo rero yazanye itandukaniro ritari risanzwe rihari. Iryo tandukaniro Bigirimana yazanye rero niryo tugiye kubabwira indip. Uyu Bigirimana Elze mu muzi mu ndirimbo nyinshi, indirimbo ivuga ngo eregamana imigambi yawe kuri nge ntagari biburi musungenera ubuntu nkwiye, indirimbo nk'izo ngizo Boneri arakabacishirizaho mukabone neza. Uyu nguyu Bigirimana Elze rero, uyu nguyu ni umugabo wabarijwe mu itsinda cyane, yanamenyekanyemo itsinda ryitwa Gisubizo. Tuzabakorera icyegeranyo kuri tuzaribabwira nawe ubutaha, itsinda ryitwa Gisubizo. So uyu mugabo yamenyekanye cyane mu itsinda rya Gisubizo ubwo yafatanyaga n'abaramyi bakomeye cyane muzi muri industry nka Nkomezi, nka Cici, nka Dairo n'abandi. So uyu nguyu rero, uyu Elze yazanye itandukaniro ritari risanzwe riza. Ubundi abaririmbye mu busanzwe bararirimbaga indirimbo bakayiririmba ibitero 2-3 bakabiririmba, ariko uyu Elze yazanye systeme nshyashya yo gufata indirimbo 3 zitandukanye akazishira mu ndirimbo imwe, akaririmba indirimbo imwe, yarangiza agahita atera haleluya, yamara gutera haleluya agahita kwitamwa agakorasi ako tukunda kwita ngo indirimbo zo kwikaratasi cyangwa se nizo mu gitabo, agagashyiramo agahita asubira kuri ya ndirimbo yatangiranye. So izo ngibyo cyane bikunda kuba mu macaci. Abahungu benshi kugera kuri iyi saha nibyo bari gukora, ariko mu by'ukuri umuntu wabizanye ni umuntu bita Bigirimana Elze. Uyu Bigirimana Elze rero yakoze bino bintu bita bihindura ishusho, bihindura isura y'amateraniro, bihindura uburyo bwo kuramya no guhimbaza mu materaniro, bihindura uburyo bw'imyumvire n'uburyo bw'imiririmbire y'indirimbo, ku buryo indirimbo abantu basigaye bafata message imwe. Hari nk'abahanzi kera bandikaga indirimbo gasanga indirimbo ivuga ku maraso, ikavuga no kindi kintu, ugasanga indirimbo ivuga ibintu bitandukanye. Mu ndirimbo imwe harimo message zitandukanye, ariko uyu Elze yazanye systeme nsha yo gufata indirimbo ivuga ku maraso akazifata n'indirimbo 4 zitandukanye, ariko akazajya kuramo amaverse ahuje message. Agafata amaraso, indirimbo amaraso tuvuga urugero amaraso yamenetse yambonye, agafata indirimbo ya James na Daniela amaraso ya Yesu ntazigera ashira imbaraga, agafata izo ndirimbo akazihuza mu materaniro ari kubwira abantu amaraso. So ibi byahise bihindura ishusho y'imyumvire n'imikorere, ndetse n'ibyo bita gupanga playlist ku ba worship leader benshi mwagiye mubona batandukanye, harimo ba M Frank n'abandi bagiye bakora ibintu bisa nk'ibya nk'uyu mugabo bita Bigirimana Elze. Uyu rero Bigirimana Elze niwe wazanye kino kintu, niwe cyane bakimenyeye, abantu twakimenyeyeho, niwe wazanye rino tandukaniro ry'imiramirize n'imihimbarize mu macaca. So Elze rero ari ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turahasanga umugabo bita turahasanga couple yitwa Ben na Chance rero bahinduye iki? Ubundi uyu ni umugabo w'umupasiteri ubarizwa mu itorero rya Foursquare Gospel Church riherereye Kimironko, aho ni mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo ni umugabo afite umugore umwe wo bita Chance,
umugore nkunda cyane, uyu mugore ndamukunda cyane, ni umugore w'Imana. So aba iyi couple rero yazanye irihe tandukaniro. Ubundi babarizwa mu itsinda ryitwa alarme nzayibabwira nayo nyuma, nzayibabwira alarme mu buryo burambuye. Uyu Ben na Chance ikintu bazanye uyu mugabo ubundi bamwita Serugo Benjamin, ariko abantu cyane cyane tumwita Ben of course, urihimye ni Ben. Nari ngiye kuvuga ngo tumwita Ben na Chance, kandi Chance ari umugore wiwe. So uyu rero ikintu yahinduye ni iki. Uyu mugabo yamenyekanye cyane ataratangira ubuhanzi, yamenyekanye cyane mu ndirimbo za iyo bita Alarme Ministries. So iyi Alarme Ministries ubundi hari hasanzwe hari za Rehoboth, hari hasanzwe hari izindi ministeri nyinshi zitandukanye. No, iyi Alarme rero yaje izana ikintu gitandukanye cyane cyane kivuye muri uyu mugabo. Uyu mugabo yazanye imiririmbire misha itari isanzwe. Imeze gute? Abenshi muzi abazuru, hari abo bita aba Benjamin Dube n'abandi, imiririmbire yabo uko bagenda baririmba, uko bakora indirimbo, uburyo bw'imicurangire, uburyo mbese uko muzi umuziki wo muri South Africa, uburyo gospel muri South Africa, uburyo bari abantu bakora umuziki. Ben yaragiye arabifata arabizana, arabihindura, abishyira muri twebwe, yandika indirimbo ariko agendeye kuri ibyo bintu. So benshi cyane bakunda kuvuga ko Alarme ikunda kuririmba nka ziriya ministeri ziriya, niba ari ministeri niba ari korali ntago mbizi, ariko Ben nicyo kintu yahinduye. Yaragiye afata imiririmbire twari dusanzwe dufite, yongeramo imiririmbire y'aba South Africa, ahindura imiririmbire, ahindura uburyo bwo kuririmba, ahindura injyana, ahindura imikorere, ahindura amastile yo kuririmba, atwigisha uburyo bushya bwo kuririmba. Muzi indirimbo nyinshi nka ijambo ryerira n'inkingi y'iyindi, Mesiya, n'izi nyinshi zitandukanye zagiye zihinduka kubera uyu mugabo bita Ben na Chance. Uyu rero yazanye uburyo busha bw'imyandikire y'indirimbo, ku buryo yandika indirimbo akayiririmba mu buryo neza busa n'ubwo umugabo bita Benjamin Dube, dore ko banitiranwa, ariko Ben we Dube si ryiwe, Dube ni rya Benjamin Dube, ariko iryo Ben nyine niryo bahuriyeho. So uyu mugabo rero w'umupasiteri yakoze itandukaniro rikomeye. Uyu mugabo yazanye uburyo bw'imyandikire ndetse azamura urwego. Igihe yatangiye kubikora, amenshi mu maministeri yatangiye kubyigana, abenshi mu bahanzi batangira kubikora, abenshi mu ba church leaders, aba worship leaders batangira kubyigana, batangira kubikora, ariko byose biturutse muri uyu mugabo w'umupasiteri bita Pastor Serugo Benjamin, cyangwa se Ben, ukunda kuririmbana n'umugore wiwe bita Chance. So aba rero bari ku mwanya ku mwanya wa gatatu. Ben na Chance nibo bazanye iryo tandukaniro, icyo nicyo bahinduye mu muziki. Iki ni kimwe, ibi ngibi turi kuvuga ni kamwe mu byo abantu bagiye bakora byinshi, tuzagenda tubazanira n'ibindi. Ku mwanya wa kabiri rero, ku mwanya wa kabiri haraza abo bita TNT Band. N'abangaba iyi TNT Band irimo uwo bita Senfo, irimo uwo bita Peace, irimo uwo bita Richard, irimo uwo bita Yves, irimo uwo bita Prosi, irimo uwo bita Arno, irimo uwo bita Arsene n'abandi tudashobora kuvuga. Hari n'uwo bita Pendeki Aline. Uyu nguyu we tuzamugarukaho mu buryo butandukanye, tuzomubabwira, tubabwira urugendo rwiwe rwa muziki. Uyu nguyu nawe yatanze itandukaniro. Anyways, so iyi TNT Band yazanye ibintu bitandukanye. Ubu ngubu iyo ureba mu ministeri nka za Gisubizo, Alarme, abahanzi batandukanye usanga mu mashusho, mu mavideo, muri studio, mu miririmbire, aba backers n'abakora arrangement y'imiziki n'ibindi, usanga ari iyi TNT Band ibakorera. Iyi TNT Band ihagarariwe n'uwo bita Symphonionel, uyu n'umuhungu ukiri mutoya cyane ariko umuhanga mu muziki ndetse n'abagenzi biwe. So aba rero bazanye itandukaniro gute? Aba bazanye imicurangire misha, bazanye modern music. Urumva twavuze abazanye imeze nk'ibyahi, bazana by'abazuru, abandi bazana ibiki. Aba bo baragiye bafata isi yose muri rusange, the modern music elevation, bazana ama Hillsong, baragenda bazana ibintu bishasha, mbese bazana umuziki w'ubundi bwoko, bafashe igiterateranyo cy'umuziki. Urumva abandi bagiye bispecializa mu bintu runaka, zuru,
Hillsong n'ibi ariko bo baragiye babifatira byose hamwe barangiza bakabivangavanga ku buryo uyu munsi cyakoze ejo si cyakora nta mwihariko bafite wo kuvuga ngo bazi kuri iki gusa ahubwo bakora buri kintu cyose bakora buri kintu. iyi TNT band rero yaje gute? iyi TNT band mwakunze kuyimenya ikorana n'umuhanzi cyangwa se bazamuwe n'umuhanzi bita Israel Mbonyi ubwo batangiye kumukorera hanyuma amazina yabo akazamuka bitewe nuko basavinze umunyamavuta twita Israel Mbonyi. ubu aba rero niko batangiye bakora icyo bita TNT band aho bagenda bakora mu studio atandukanye aho bagenda bakora akazi gatandukanye ariko k'umuziki bakora amarangement y'indirimbo nk'indirimbo ushobora kubona ino ndirimbo ya zino ndirimbo za Nzungu umuhanzi uba muri Amerika. izi ndirimbo ziwe ni TNT band. indirimbo nka Mesia ya Gisubizo iyi ni TNT band n'izindi muzi n'izindi muzi ni TNT band yagize ikora. Ntiyazihimbye ariko yakoraga arrangement bagakora arrangement y'indirimbo ndetse bakanayicurangamo bagakora ibyo bita intro mbese ibintu byinshi ntashobora kuvuga cyane wowe uri hano ntabwo uri kubimenya cyane. So ariko abangaba nibo bazanye iryo tandukaniro kubera rero aba baje mu muziki usanga abahanzi benshi ibitekerezo bafite kubera ko babizi biraborohera kugira ngo babe bakora modern music muziki ugezweho. icyo ni kimwe. icya kabiri TNT band bazanye style nshyashya y'imyambarire. ubundi twari dusanzwe tuzi ko abarokore ari abambara suit bakanigiriza bakaba biyogoshesheje gutyo bameze mbese nk'abajara ba bank ariko TNT band yazanye itandukaniro yereka abantu ko umuziki n'agakiza ntaho bihuriye. agakiza ni kimwe muziki ni ikindi. aba ni abagabo bakijijwe ariko bazi isi ya business bazi isi y'umuziki ndetse bazi n'agakiza cyane ko bamwe muri bo ari abanyamasengesho bakomeye. So aba rero bazanye itandukaniro mu muziki bakora ibintu bikomeye cyane. So guys finally tugeze ku mwanya wa mbere. umwanya wa mbere rero ku mwanya wa mbere hari umuhanzi bita Israel Mbonyi. tumukomera amashuri. uyu mugabo rero ni umugabo witwa Israel Mbonyi cyangwa se Mbonyi. uyu ni umugabo ubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari umugabo w'umuhanzi ufite indirimbo nka Ninasiri Nitamini indirimbo nyinshi cyane. afite indirimbo nyinshi cyane nyinshi muze mwagiye mukunda. uyu mugabo rero yahinduye iki? uyu mugabo icyambere yazanye itandukaniro mu bahanzi nyarwanda. uretse n'abahanzi nyarwanda yazanye itandukaniro muri muzike ku buryo bugaragara. icyambere yazanye imyandikire itari isanzwe. ubundi abandi barandikaga bakandika ibintu byumvikana uhita wumva ariko uyu yazanye imyandikire ku buryo yandika ibyanditswe gusa. yazanye imyandikire yo muri Bibiliya ijambo ry'Imana afata ijambo ry'Imana rigira umuziki. uyu mugabo yazanye imyandikire idasanzwe. nta wundi muntu twigeze tubona mu mateka y'umuziki wigeze wandika nk'uyu nguyu. ariko ubu ngubu abantu batangiye kwandika nkawe ariko niwe mbese mubyeyi w'iyo myandikire niwe wazanye iryo tandukaniro. icyo ni cyambere. yazanye imyandikire idasanzwe itari isanzwe izwi aho avuga ubutumwa ariko akabuvuga mu buryo n'umuntu uri mu kabari n'umuntu uri muri boîte n'umuntu uri he ushobora kubwumva kandi bukanezeza umutima wiwe. So uyu afite imyandikire itandukanye n'iy'abandi. icyo ni cyambere. ikindi cya kabiri umuhanzi bita Israel Mbonyi yazanye niwe muntu wahesheje agaciro aba gospel artist ndetse nabo twita abantu bakora band mbese team muri rusange ibikora abo bita team ya backup n'abandi. uyu Israel Mbonyi niwe wazanye systeme yo gutangira kuzamura urwego rwo guhemba no kugira ngo abantu bamukureho umugisha kurusha abandi. ubundi abandi wasangaga nyine bamwe bavuga ngo kwambura n'iki n'ibindi ariko uyu Israel Mbonyi yazanye itandukaniro si uko abandi bambuye ahubwo nuko we yazanye itandukaniro rigira gutya. yafashe bande ye ntayihindura. niba abantu bamwe batajya bahinduka nta Israel Mbonyi si umuntu ukora indirimbo zibiri usange harimo abantu batandukanye ahubwo yubatse ikintu kimeze nk'umuryango abenshi bakunda kwita icyambu family. icyo ngicyo aracyubaka kimera nk'umuryango. abo bantu barabana bubaka icyambu barakorana
bakora amateka muri iki gihugu no mu bindi bihugu. Ibi ntibyari bisanzwe. Ubundi abahanzi wasangaga bakunda guhindura, ugasanga uno munsi bahinduye ngo abangaba ngo nabazanye ngo muri video ngo reka nshaka abandi, ariko uyu we yazanye umwihariko, abo yakoresheje nabo ngabo, aragenda shinga empire ye, kandi empire ye abantu twese tuyigiriraho umugisha, ndetse abantu bose bategera indirimbo yiwe bagiye bamenya abo bantu, abasha no kubazamura kubera ko atigeze ahindagura abantu. So iki rero ni ikintu gikomeye yari akoze abandi bahanzi batakoraga, cyo kumenyereza abantu ikintu bakagikunda ntibagihararuke kandi bagakomeza bakacyumva. Uyu ni Israel Mbonyi. Ikindi uyu mugabo yakoze, yahinduye imiririmbire. Ubundi twari dusanzwe twumva akaririmbo kamwe cyangwa tubiri mu Biswahili bikaba biraho, ariko uyu muhanzi yazamuye urwego, yazamuye industry ayigeza mu bindi bihugu nka za Kenya, Tanzania, Burundi n'ahandi ndetse no mu bindi bihugu. Uyu mugabo yakoze amatwa menshi, agenda representinga industry muri rusange, aho yatangiye guhimba indirimbo zikora mu Biswahili. Hari indirimbo muzi mega hit iyo bita Minasiri n'izindi yagiye akora, ariko akazikora mu buryo bw'igiswahili cyimbitse cy'abaswahili, nubwo jewe tarakimenya neza, wenda azonyigisha ako nuko nguko bimeze. So iri ni itandukaniro yarazanye. Ibi rero byakoze iki? Ibi byatumye industry yaguka ndetse n'abandi bayibona. So nyuma y'ibyo rero yakoze ibi, abahanzi benshi cyane batangiye guhindura indirimbo zabo mu Biswahili kugira ngo bagure isoko cyangwa se ubutumwa bunagere na kuri. So uyu muhanzi rero Israel Mbonyi, uwo n'umwihariko yazanye, ni ikintu ni urubuto yateye rugwera ku bantu benshi. Ubu nyine abantu benshi bakaba barimo barabikora. Ikindi cya nyuma Israel Mbonyi yakoze, yazanye itandukaniro ku myambarire. Ubundi abahanzi nk'uko twabivuze haruguru kuri TNT, abahanzi bakundaga kwambara amakoti, amakostime bakifunga, ariko uyu mugabo usanga yiyambariye t-shirt, udukote, amapantaro asanzwe, udukoboyi, inkweto zisanzwe. Usanga n'umuntu nyine wambara nyine ibintu bisanzwe ariko byiza cyane. Uyu mugabo rero ni ibintu yahise ahindura, aho usanga abantu benshi ubu ngubu ajya gukora clip ntabigira ubukwe, ugasanga nyine ni clip kandi indirimbo zikumvwa, message kumva. Ibi byigishije abantu bakuyemo isomo rikomeye. Isomo rero Israel Mbonyi yashakaga kwigisha abantu ko ubutumwa si imyambarire, ubutumwa si imyenda, ubutumwa si uko ngaragara, ubutumwa n'ubwo ijambo ry'Imana rivuga. Icyo ngicyo rero nicyo Israel Mbonyi yazanye, kandi kubera ko yakizanye, abahanzi benshi, worship leader benshi batangiye kubikora, ugasanga ntibari gukomeza ibi. So guys, naba rero bahanzi bacu bagiye batanga itandukaniro, suko abandi batakoze ibintu bikomeye, ariko abangaba nibo bagiye ibi bintu tuvuze byagiye bibakomokaho mbere y'abandi bose muri industry yacu, muri bene wacu. So aba bagabo rero Imana ibagirire neza, kandi navuga ngo courage kubera ko bakoze ikintu gikomeye muri industry tutazigera twibagirwa, ndetse n'andi ma generation azagenda bamenya kubera impinduka ni bagiye bazana muri industry. Naho ubutaha dufite byinshi tuzavugaho, dufite benshi tuzababwira, ndetse niba wifuza ko hari umuntu tuzakubwiraho noneho nkawe ku giti cye, tukakubwira amateka, tukamuvugisha, tukagira byinshi tumuvugaho byimbitse mwifuza kumenya, muzamutubwire, tumusure, tumuganirize, tumenye byinshi, cyangwa tubakorera icyegeranyo kivuga kuri we, tubabwire byinshi mutari muzi ku buzima bwe. Ciao ciao, Imana ibagirire neza, turabakunda.